te whaatalo whātu lau whaafonga anga i le nei tai au, mā lole fo lau, usi mai lau whaafonga o tā lala Radio Samoa. Ua le mautonu whaamtalanga al palemia whaatatawi la fonga e totongi le au maumea, po le wealth tax. O le wealth tax o le asa matua i o osi le Lisia Jacinda Ardern taluai. Pei ta ia na saunoa ngana na fia fōlinga mai, ua iai se tūlanga le mautonu. Le se suinga i la fonga e totongi mo capital gains. Pei ta e o mai le wealth tax, wa suila natali whaatusai taimi o whainga whaatua sino le palota e lua fe lua se fulu. Saunoa ngal palemia na nafi na ietali ai, e le i tuu whaatasia le tax policy o le lua fe lua se fultolu. Maia Christopher Laxon o taita ele National, wa ia ta ua, o se U-turn, ma ua whaalia lona popola Italia le palemia, maia whaelo ai, e tatawi le palemia o na manino ana whaaiunga. Au tu malosi te maitai palemia ilana whinau, e le ai se me o suia pau o lea, e le o fair le tax system o iai. Maia Christopher, na ia whaaseseina nei whaamtalanga masaunoa, o lo o fair le system, ma a whai ua popole tele le malo, e silia i lo le wha o ngā o le suinga le national na mua i wha ilo mai o le sui o tax brackets. Ua tatawa na ve ese pre-departure test o lo o whai e pasese o lo o whai malanga mai i New Zealand. O le ua tatala le whai toto ai turisi wa umatui mai atu nu ele o mo o miai le tautalo sanga o ni visa malanga e asi ai New Zealand. Mai le au whai pisinisi, o siaki ne o le a au ngata ai le o mai o pasese. E se mai manatu o le au whai pisinisi whaalia i lunga o tala le News Hub, talo sanga fo ile pule silo le kamupani waalele le Air New Zealand Great Foreign a nga i le malo, e whaamuta nei loa pre-departure test. Tali tonungo foreign, o siaki nei e le ngata o le whaau popo le avenga i tangata whe malangai, a o le totongi i na foi. O le afe soasoani fo ile whaamuta o nei siaki au nanga le au whai ngā luenga le kamupani waalele, o Ausitalia, Fiji, Peritania, Denmark, Maisi, e le o toe whaamalo sia mata pā whaai ungo siaki nei e tatawa na whaia ai ele i oso i le waalele. Ua tatawa na whaia se whale mai fau au kilani saute. O le soa atoa i ai le fitu se fulu lima tausanga talo na whaia le whale mai tele o lo i ai nei i Middlemore, le olo o anga i ai le latalata i le ono se lau wafe ngase ngase. O le tuai o le whale mai o lo i ai nei ma le whaau au na uti o le au whai ngā luenga, o vaenga nei wa whai tau sanga o avea pea malu i tau. Tala le staff wa moli ma waise tasi o sui o le soifua malo loina. E lo ofina ngalo e whaailoa, e iai vaenga o le whale mai ua mo o mia le whaalelea, ma ua mo o mia i fo i le whai o se whale mai fou. E le ngata i lea au le whaau popo peo ngase ngase e anga i atu i Middlemore. E mai a Sarah Dalton o le Association of Salaried Medical Specialists ua mo o mia se isi whale mai fou, ma ua ala ngā tatau le whai o se mea sili mo au kilani saute. Ua whaasa Matt King ma le palemene mo le lua tausanga. O King o se tasi sa avea ma whai pule i lalo le National, ma ona o lea sa a wai te e na whai le amatanga o le tausanga tangata e le i fia i tui o le COVID. O le watu inatu i ai le tusia whai loai, ua sa ia ma le palemene. O le watu inatu tusi tangata ua mawhaiona wha maonia sa i le te ma o le whaafale pui mo le lua masina, po o le totongi o le whaasalanga tupe tasi a fetala, pe a leo sita ia le tusi watu inatu iai. Tala TV tasi o lona winga, o so o se tasi na te ma o lea sai mo tol palemene i taimi o solo te o le afa asa ma le palemene se i longa i uma le whainga pālota o le tausanga fou. Ai mai a King, wha ai lona le fia ma le tala, na te leo sita ia le tusi watu inatu, ona e le aiso na se. Tala muli, wa le fia Minister New South Wales i Ausitalia i whaatonunga, auana i toi wha o ngā ina le upu mate i to tonu o ofisa. Reportia le Daily Telegraph o lo wha ngā solo le vaiaso atoa training o tā ua, Respect at Work tau lai i Minister. O lo o ina ma whaaso ai whainga i alangona ai o lo iai whaatasi mangalu lue whaatasi tangata ese. E le ngata i tūmanga, a o le vao ta maita i mali. O nei a onga lo whautua i nai Minister e auana i toi wha o ngā ina le upu mate, whaasaona tau mawha ava malosi ofisa, ma auana i toi si le leo i le au whainga luenga. Reportia mai ai le fia ma ua fesili ai nisi o Minister, po le ale le ango le wha o ngā le upu mate, lea e tele nei loai o oe o se tangata mai au se tālia. O tala nao le nei tae au, manuia le nei asolua.